Pulis ka is ka sehil kila yo ban kemno yu riu jabo uba don kti ha kam klit skat ya ka we ka kna school ka bala jia ha ka tayo balala ha ka thanyum su sun Shillong katkum ki khabor pulit yu ne ubriu ubadai barjela ubana Assam la yo ban kem na Jorhat Assam bat udairu uba trai ha ka we ka restoran ha po ka thany Auckland Road Shillong katkum ki jingi thu superintendent of police ba bibik sim ne ubriu udai bulati perteng kum Himai Gogoi uba Arthur Snam kerta uba day na Jorhat Assam uba bibik sim itu uba hak Arthur terik jemang ki kulit kilayo jing tip na keleng ki jing sapriang jong ki video haki rensan sosial media ba iwe ibriu uba klit jika sekat jong kawai ke kena school bala senduru yaka ada ka mobile phone upen tip ba marmar ki kulit kila thau ya kenhun ke bakar pang hapo ke jing yalam UMPS iban biding do ban tokit bat thwet yu ne urunar itu ba kejing tokit la yo lum jing tip ba kene kejing jia klit skat kala jia hak ar terik jemang hak por kumban riu steng men step bat ki pulit kila yo priang ya ke ejhar halum ding jeri police station ke bala register ya kes hapo ke kendon nye pun riu slice kendai BNSS pulilang bat ka kendon khatway slice khat ar jong ka Pokso Act uba bibik uyathu ba sakawai ke kena school kalau ujor ejhar ha Shillong sadar police station ba pentip ya ka jik klit skat haka khat kendai terik jemang new steng men step haka than Dreamland police bazar ya kane ke kes la register po kendon new slash fra jong ka Pokso Act uyathu batang hapo lais ngi ka kenhun kerpang ki pulit kilala aban itu ya une runar bakurteng Himan Gogoi ubala pet kerat sya Jorhat Assam akan hun ki pulit dapo ke jingelam jeng ke WPSI labinia khongwang kelahiar sya ke Jorhat ha ka arprat terjemang berhak step ke bobot la penlong ke jing khenra harengkat ki pulit ladaigat pulis outpost ke Jorhat bat kilayo ban kem yo ne urunar ubalari ha ke ying jeng ki bahaying ke badon ha ke Shnong bamku ke arah Chua ke bahapo ke Tayok police station Jorhat uba bibik boleh tu bagane kenhun kalayo ban kurup ika mobile phone bala penun kam daune runar lembat kui kiwei kisaki la syemru baula don ketiru hakwei ke kamboman bala register case Tayok police station hapo ke kendon lais pa at kendai bracket 3/nya kendai BNS Act Yaune urunar an sayalam tan bisyar sa distrik Kod Jorhat bad hadin bayo jingbit banwan yalam sa jela an sayalam tan bisyar haying kaseri ha Shillong